paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Dito tayo. Ala, iksan tayo. Tani, kadwa tayo na gito doan na taraki at tanong ti kabildatan. Ay, pudno na ita. Sige, pulutan pa. Check. Narigat na mabartekta. Gawitan. Aguli magkakadidita. Chief Kwarog. Damag ko kit angkal mo gayam ni Kapitan Inteng. Lagi tayo. Ito man, mate. Di katuturudan na kapitan. Aw? Una, naglaing agkarati ni Anggal Kao. Kastaya. Buksingero pa'y Hoy na, nagturo din. Uray no agigiddan adarupan dagiti sa nga pulo ang nababakid alalakay. Ay, di nakabutang ida. Pwede Tas nga kanya? tayo ibagbagan. Kita man ti pambagik niya. Ah. Balak atong bahan day ta pagin inuman tayo alamisaan. Ha? Ay, Ah. kwa. Chip, Chip. Delikadong Chip. Pagawid Agwala Or- ni Baldo. Ha? Ang ganda nitan makasangkot iti kabildatan, Chip. Makiinom tabay ko may jay. No, saan na ngay nawis nga gawid ay? Di mo kadi mo at talaga apo matay day jay, Baldo. Sapay palastog mo manan yung kalmo. Ibagbaga man nalay nga kumarate kat saan met. Bagaklang mo tigas jay. Tapno damot istorya. Imbagang pa buksingero ni Kapitan. Kat nawan pa'y napuutak at dinanog na. Kas di lang mo ta. Uray ta istorya lang mate. Kabuteng nantupay ni Antim. Ay, una. Mulagatan lang ni Antek. Agpigpigargaran iti butang na. Angkal. At danam amok agagayim ko iti kabangibang a barangay. Kit na saya at tap naman na yun ang tigagayam mo. Hindi nagiinom kami. Sika ati bida. Impaspasikat ko ang naturag ka. Nakasta. Impalpalastog ko ang nalaing ka makibukseng. Kasta. Imbagak pa yan nalaing ka ngagkaratay. Ay, mayat. Imbagam kumapay nga adda ang kit ni Uncle Mo. Ah? Ay, di mo patpatsin yan, Tim. Akabuteng nakidanom. Ay, unay kan! Diyak mo tanim bagbaga dagita antay. Pakay babainan mo't ni uncle ko dagita. Isumit. Unang gail. Tano makita da kanton dagiti kagayim ka. Kabuteng da kantaw. Umayak man agmerienda dito tersinam kagawad. Ay, kawan kapitan. Anyat kayat mo, ado tilakok at tinapay. Ay, tinapay nga da palaman na kanyak maray. Kan soup drinks, tay nalamiis Naa, si kaya ti pagdamdamagak marituyang. Ay, bayang kagawad. Bayad ako di meriendaan ni Marituyang. Aw, nangagmaw marikwanang. Isungarod a pinartakak ti may dito tersinam, tanakitak ni Kapitan. Agpailibre akan kwa na. Kahit anyangay at tinapay ti kayat mo, agpili ka. Nay, Ay, sus! Adaga pa ini kalsada! wine. Ay, agkikinamat kan agdidinanugdan. Ay na! Masapol nga daga nawa! Ay, ayan ni kapitanan ngay. Na! Ay, sus! Kasla nagmagic! Kalaat matin ang nagpukaw! Ay, dayjayan ni kapitan. Na! Ayan na! Nagparta ka ti maray. Dayjay aw. Ay, sus! Sa bali pa'y tinagnaan na! Ay, papanan na ngay! Ay na, rumbang kumama panaganawa. Ay, una yung timaray matan ni Kapitan! Kwarag! Apa yang kay? Naggapuam tagas na unay ti bannog mau. Pirmi pa'y ti alal mo, Kapitan. Daga apa iti kalsada. Iti sagwanan ti tersinan ni kagawad kwadan. Inkay adnawaan. At urahin mi abalasa nga pasahiros may anggal. Inarkilada kami. Kung nagpay sukap, nagpipintas na babalasang. Unain nyo kit di dagiti magpalasan. Yung ti aga nawa iti aga apa.
kayo na. Aganawa kayo. Chip, Kuan, Tan. sayang dagiti nagpipinta sa babalasang. Mapan kayon. Intamanlangan pala. Nya! Nya! Anya? Agluko-luko kayo, bay, ha? Humanaw kayo dito isang lanak! Biliba ka talaga kan ka, Chip. Agasim man. Dinanog-danog kan kinugtakog taram dagiti nagaapa. Iso day jay, mabuting dan. Agsubli kayo! Ay, shh, Chip. Apa pagsublim idakit timaray dan? Nagdak pa'y na ipapasti umot ko kang, ha? Kaya't kumananti dumanog kan kumugtar, ha? Yap, yap, yap! Ay, sos. Di ka dumanog akin kumugtar, Chip. Umadayo ak. Amangan na matamana. Yap, yap, yap! Kasla akla nagbuya iti pelikula, Maray. Ay! Ay na. Agasam man ti panang danog-danog ni Kwarog kadagiti nag-aapa. Ini-straight sanan to kinugtaran ida ko naman. Idi kwan, inaperkat na di maysa. Natumba adagaws. Anya? Anya natumba? Saan pa'y muta? Natumba. Nakitak tupay. Idi inaperkat ni Kwarog dandani natumba. Kasano nga ibagam natumba adagaws? Kat sa anak kirkiram apulos? Nagdadakil timulagat ko nagbuya, aging gati maray dagiti nagaapa lalakay. Ay, dinak mamaisoro si Kamari Tuyang. Nakitak nga ron tinapasamak. Di mo ayamaw, akasla kamera dagito'y matak. Eksakto ang nakitak, tinapasamak. Kasla kumadye pa ng kugtar ni Kwarog ije may sa alalakay. Edi kinugtaran na, uray la na ikat ti pustiso na. Pustiso ayamot dyan na ikat. Kalugaw. Ay, di mo ipapilit. Pustiso nga raw. Ha? No ipapilit mo ti kayat mau. Sana kung agumatang dito tersinam. Di salang. Ay talaga sanan. No ipapilit mo mati kayat mau. Di kan pautangan na pulos. Period. Asino nga'y tinaganawa kadagiti nagaapa? Inteng. Dua kami kan ni Kwarog. Pwede pa sa bali nga aganawa. Dua kayo? Uwan. Anya nga raw ti inaramid mo. Hindi nakita mi dagiti agaapa. Siyaktiin mo na asimugod. Kahit Hindi kwan. Inasitgak jamay siya. Ako na mentlan asino at naturan. Pinanalpa ako dagusan na. ay anya nga raw ti inaramid ni Kwarog. Ay, wala niya. Anya nga minang tinaramid na. Awanan. Namintal black ka manan. Ay, mapan ko man la damagan ijay tersena ni Marikwan. No anya ti pudno anapasamak. Marikwanang, umay ko man damagan kan ka. No anya ti pudno anapasamak idi ada nagaapa di takalsada. Iti sangwanad ti tersena. Diyak kaya tag-istorya, Mare. Na, apay ngay. Awan ka, idi ada naggugulaw. Addaak nakitak ti si bubukala na pasamak. Apay nga rod adi mo kayat nga istoryaan. Kasanaw, isaw ti nagginuraan may kan ni Mari Tuyang. Na, apay nagginura kayo. Ipilit na mga minti kayat na. Ipilit kumot ati kayat kaw. Na, ay, asino ngay nga rod ti mabalin ko apagistoryaan iti napasamak. Ni Mari Tuyang isaw ti pagistoryaan, Mare. Tano siyak, jak kayat tagsaaw. Agkita kamin tulaangan ijay kortay. Ijay ti mabalin ko apagistoryaan, Mare. Mari Tuyang! Umayak man! Woo! Maray! Nay, maribanang. Adda ka mag. Wen, naggapuak man iti tersena ni Marikwanang. Nakita ka. Nagbayag ka dita tirsinan. Kaya't ko nga ron nga agdamag ken kuan ano anya tinapasamak, idi adda nagaapa dita sangwanan ti tersena na. Inistorya na ken ka. Saan nga rod, Mare? Iso nga imayak dito'y balayaw. Tas ikaman langan ti agistorya. Ay pulaos. Jak kayat ti agistorya, Maray.
Anya? No di na kayat nga istoryaan. Jakmat istoryaan. Awan tag istorya. Ay, apaw. Talaga gayam nga ginginura kayaw gapulaang iti dayta. Una, taamok ajay nakita. Iso tipod no anapasamak, maray. Jak agar aramid iti istorya apalsaw. Ay kat, kasanungay nga ron amarisot dayta apa nagginginura yaw. Yagsango kami ije barangay hall no iso ti kayat na. Ang ijay kanumat korte ti kayat na apagsangwan yaw. Ay na, ura ije barangay hall pailaang amaray. No saan mi amarisot ije barangay hall. Sikay, uray ijay tun kurtay. Anya nga, nangagmunti po no apasama. Ay, awan matimayat nga agistorya kadakwada. Na, Aging ginura mo't gayam da marituyang kan marikwanang. anya? Manay. Anya man ti pagginginuraan na? Jay nga rod na pasamak. Saan mo't kano akayat ni marikwanang nga agistorya? Ay, kasta mo't ni marituyang. Siyak nga minti rumbang apatsum Ay, no sika, inteng. At dadagdag bawas na ti istoryaam. Na, Ibagam asikat ti bida. Ibagam asikat ti katuturadan. Asikat ti dimanog nga uray saan met. di na tumot nga min patpatsyan. Ay, talaga adi kapatyan, inteng. Na, Ay, ni kwarog ko mo ti pagistoryaak. Ang nagitulod ka numat iti balasang ijay ilay. ituloy ko ti istoryak. Saanan, inteng? Na, Urayak langan asumangpat ni kwarog ta iso ti pagistoryaak. Antay, umayak man makipangan dito'y balayaw. Ay, umay kalata, kwarog. Angam sa anak pa'y anak aluto. Uraya kun antay. Sige. Ay, kwarog. Mabalin nga istoryaam no anya tinapasamak idi adda nagaapa iti kalsada. Ay, hindi sangot ti Teresina ni kagawad kwanang. Wan. Idi ngay na minsan nga aldaw. Kasto'y tinapasama kantay. Ay, damot gayam dito ni Uncle Kao. kurang. May ti pa nagkuy-kuya-kuy ko niya. Ay, ala, ituloy mo ti istoryam, kwarog. Ay, unang gaya man niya. Hindi ata nag-aapa ijay. Hanggang kitak saan. Ay! Wow! Ay, sumardang ka man, intay. Awan mo ti uyak mo. Kalaak mo't anaguyak kan. Kurang ka na ka. Abay, Uncle. Anak man iti. Danom. Unang Uncle. Mabit lang. Ay, kwarog. Ituloy mo ti istoryam, Danom. Aw, ato yung tidanom mo, Uncle. Ala, agistoryakan, kwarog. Anya di nagpatingga ako. Idi adda nagaapa. Wan gayam. Hindi ata nag-aapa. Anay ko! Ha? Anay! Agan ano ka, Uncle? Nagmamakit din, anay. Ha? Anay ko, anay. Naidugmam ka na katugaw? Basta naidugmamak. Nagsakit tito man ko, kantimugin ko, ilutan man tito man ko. Nagis-istorya pa ilaan. Ay, ala, saanan, kwarog? Huston, saan mo nga ituloy ti istorya? Tama nga numaitog-tog manan ni akal mo. Ay, nasakit ka di pa, Uncle? Awan, naibaganan. Ireklamok man to'y kumarek, kapitan. Nadamag ko kan nga ginginura kayo manin. Anya ti basol na ken kaaya. Di na kayat apautangan. Ay, iso! Kasano ajak pautangan kat ipilit na matikayat na, kapitan? Kasano nga main, kapitan? Pag-apaan may jay nag-aapa alalaki jay sangwanan ti Teresina na. Na, Kunak, jay dinanog ni kwarog na tumba. Kuna naasaan ka no natumba? Talaga mo't nga minasana na tumba, kapitan. Danda nila ang isumot tinakitak. day talang ti pag-apaan nyo. Doon natumba, wano saan? Agasam, tadi na kun pautangan, kapitan. Kinunam nga may nasaan kan agumatang ijay tersenak. Nagbasit aba nagtipag-ginuraan yaw. Agin nalamano kayon. Na, apay nga'y kapitan, san kami pa'y mat nagkapya? Da, Jak mo't kayat
Awan ti pes kanyak. Aging gasaan ang malawlawagan dyan na tumbawan no saan. Pes-pes ka dyan, papes-pesan kan topay. Na, ay naskin nga kapya kayaw. Day tala natumba, wano saan ang natumba, ti pagapapaan nyo. Awan tinatumba, wano dandanin natumba. Husto matikunak nga awan tinatumba. Di siya ti correct. Si Kati Rong Maray. Ay awan tinatumba kunak manen, kindandanin natumba. Tajay tao. Timbayab. Timayab? Ne, kasano ating mayab, Kapitan? Basta timbayab. Nagadunga amuyo. Ala, agindarakop kayon, taagpis kayon. Aramidan yun no saan. Na! Ay, mala. Agin narakop tan marikwanang taagpistan. Wan man laangan, timayab magayam di tao. Kasta kapitan. Pagkapyaam dagiti kabaranggayam, anagginura. Uray no basit na abanag tinagginuraan da. Kabaranggayan, tibasit abanag asaan anagkin naawatan, ket saan kuman apadakkalan. Tanaragragsak matlaang ti panaglalangan, no agkikin naawatan. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon for J. Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.